Emang apa sih nggak boleh? Di Wata Island, we are madi indoor. Go to Kuta Beach, many tourists from China, America, and Seoul. And then Uluwatu panorama very beautiful. Garuda Wisnu Kencana, majestic and wonderful. Wonderful, Tampulo di Bali, ini sedang berlibur. Tamu ting sana, Kasabanua tak kumpul. Sambil memakan siput, anginnya dibur-dibur. Sambil membarak anjing nang mahal. Sambil melihat bule nang mandi bacabur. Ku hendak menunggu sunset, berjalan bacor. Kalau ku hendak melihat ritual ada very nice culture. Kalau kehendak ku niat licik wan bangsul, ku hendak dapat bule body gitar Spanyol. Nani? Omae wa mou shindeiru. Aku bertakun karena ikan sudah tua. Bacaan bahari, ingatkah doa-doa? Namun pada tahu supan pada orang Martapura. Ayo hatapune aku jawab mencoba. Doa masuk isi. Allahumma inni a'udzubika. Namun doa hendak kuring. Bismika Allahumma ahya. Doa hendak makan. Allahumma barik lana. Doa gesan kuitan. Rabbil firli awali walidayya. Niat hendak berwudu. Nawaitul wudu'a. Niat hendak puasa. Nawaitu sauma. Niat hendak mandi. Nawaitul ghusla. Jamin saikon. Itu doa enak-enak. Niat mandi wajib. Aku hanya menjawabnya. Nawaitul rohal. Hadasil akbari. Berkulillahi ta'ala. Padahal belum kawin. Tapi ikam pemahamnya. Wajar aja ngintu amalannya. Amalan apa? Asan nama jari nang 5. Ketahuan.